Britanski naučnici analizirali su DNK graditelja Stonehenge-a kako bi utvrdili njihovo poreklo i zaključili kako je reč o narodima koji su se doselili sa Pirinejskog poluostrva. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom istorijskom fenomenu. Tim stručnjaka koji je predvodila Selina Brace iz Prirodnjačkog muzeja u Londonu proučavaju DNK tragove naroda koji su nastanjivali područje Velike Britanije u razdoblju neolita ili mlađeg kamenog doba. Iako je u Britaniji još ranije postojala populacija lovaca i sakupljača, graditelji Stonehenge-a bili su u stvari poljoprivrednici, a poređenje njihovog DNK sa narodima koji su u to vreme živjeli u kontinentalnom delu Evrope pokazuju kako su preci graditelja Stonehenge-a pre oko 6000 godina migrirali na ostrvo sa Pirinejskog poluostrva sa područja današnje Španije. Na Pirinejsko poluostrvo stigli su 2000 godina ranije u velikom talasu migracija koji je krenuo iz Anadolije sa područja današnje Turske. U tom talasu migracije iz Anadolije jedna grupa poljoprivrednika krenula je uz reku Dunav prema središnjoj Evropi, a druga na zapad preko Sredozemnog mora. Poslednja grupa, pokazuje DNK podaci, naselila se na Pirinejskom poluostrvu pre nego što je stigla u Britaniju. Neolitski migranti u Britaniju su osim poljoprivrede doneli kulturu gradnje megalitskih struktura od velikih kamenih gromada poput Stonehenge-a. Lovci i sakupljači koji su živali na području Velike Britanije nisu se mešali sa pridošlicama, a ubrzo nakon dolaska migranata sa Pirinejskog poluostrva gubi im se bukvalno svaki trag. Naučnici pretpostavljaju da nije nužno dolazilo do sukoba, nego se verovatno radilo o čisto brojčanoj nadmoći. Poljoprivrednici su bili znatno brojni, a čak ako i dolazilo do mešanja između dva naroda, genetski doprinos lovaca i sakupljača verovatno je bio zanemarljiv. Iako su uspešno zavladali Britanijom, ni pirinejski doseljenici nisu dugo opstali. Pre oko 4500 godina njihovi potomci gotovo su u potpunosti istisnuti novim valom migracija, ovaj put iz središnje Evrope. Britanija je tako u rasponu od samo nekoliko hiljada godina doživjela dva genetska pomaka, od primitivnih lovaca preko anadolijskih graditelja Stonehenge-a do Evropljana, čije je genetsko nasleđe opstalo sve do danas. Iako je Stonehenge danas jedna od najposećenijih arheoloških lokacija i najpoznatiji monumentalni krug kamenja, on sasvim sigurno nije jedini. Evo i 5 misterioznih podataka o škotskoj verziji ovog neverovatnog fenomena. Jednako impresivna tvorevina može zaista da se pronađe i u Škotskoj na zapadnoj obali ostrva Lewis kod mesta Callanish. Callanish Stones poznat je i kao Standing Stones ili škotski Stonehenge. To je u stvari kameni krug postavljen oko velike stene visoke 5 metara, do kojeg vodi aleja kamenih blokova dugačka više od 80 metara. Callanish Stones je izgrađen 2900. i 2600. godine pre nove ere, iako se veruje da su na ovoj lokaciji bile građevine i pre 3000 godina pre nove ere. Kasnije je dodata i jedna grobnica, njeno uništenje nam govori kako je lokacija napuštena nekada između navodno 2000. i 1700. godine pre nove ere. Dok neki arheolozi govore da je Callanish Stones praistorijski laboratorij koji je služio za posmatranje nebeskih tela, posebno meseca, drugi opet tvrde da je ovo nekada bilo staro keltsko svetište zbog ostataka grobnice koja je nekoliko puta modifikovana. Lokalna legenda kaže da su ovo nekada bili divovi koji su živali na ostrvu, a koji su odbili da se preobrate na hrišćanstvo, zbog čega su za kaznu pretvoreni u kamen. Druga priča kaže da je u zoru sredinom leta Svetleći hodao kamenom avenijom, a neki smatraju da je ova priča vezana za nekadašnji stvarni astronomski značaj kamenja. Ali ovde sve baš prirodno ili možda ipak nije. Procenite sami. Najočuvanije evropsko neolitsko naselje obično se naziva škotskom Pompejom i jedan je od najvažnijih istorijskih spomenika na starom kontinentu. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom neverovatnom istorijskom fenomenu. Na južnoj obali zaliva Skyle na zapadu Mainlanda nalazi se Skara Brae, neolitsko selo koje se smatra jednim od najvažnijih evropskih spomenika.
Zime 1850. velika oluja je pogodila Orkinska ostrva. Kombinacija vetra i ekstremno visoke plime je tom prilikom skinula veliki deo trave s humke koja je do tada bila poznata pod nazivom skerabra. Tom prilikom je otkriveno mnogo kamenih zgrada. Nesvakidašnja pojava je zainteresovala Williama Vata Descaila, koji je započeo iskopavanje ovog lokaliteta. Kasnije, 1868. godine, nakon što su pronašli ostatke 4 drevne kuće, rad na lokalitetu Skerbera je napušten. Naselja su ostala u istom stanju sve do 1925. kada je još jedna oluja oštetila prethodno iskopane strukture. Oko obale izgrađen zid kako bi se sačuvali ovi ostaci, ali je tokom građevinskih radova otkriveno više drevnih građevina. Dalje iskopavanja sprovedena između 1928. i 1930. godine otkrila su stambeni deo koji vidimo danas. U to vreme mislilo se da naselje potiče iz gvozdanog doba koje datira iz 500 godina pre nove ere, ali to nije bio slučaj. Datiranje ugljenikom je u istraživanjima ranim 70-ih potvrdilo da naselje potiče iz kasnog neolita između 3200. i 2200. godina pre nove ere, a da je proces naseljavanja trajao oko 600 godina. Zidovi ovog drevnog sela su srećom opstali do danas, zbog zaštite koju pruža pesak, koji je pokrivao naselje duže od 4000 godina. Sadržaj ovih kuća je neverovatno dobro očuvan. Zidovi i struktura ulica su još uvek postojani, pokriveni originalnim kamenim pločama, a unutrašnji delovi svake kuće daju nenadmašan uvid u život neolitskog perioda. Svaka kuća ima neolitski dizajn, veliku četvrtastu sobu s kaminom, krevet s obeju strana i komode na zidovima naspram vrata. Ipak, jedan od najvažnijih evropskih spomenika je pod stalnom pretnjom primorske erozije i naleta peska i mora. Pored toga, sve veći broj posetilaca nanosi štetu drevnom naselju. Kako bi se spomenik očuvao, preduzimaju se brojni koraci, ovaj grad se već nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Na nekih 200 km od Londona na jugu Engleske nalazi se mesto koje mnogi smatraju svetim. Veruje se da su u njemu živeli potomci Atlantiđana, te da je tamo sagrađena vremenska kapija. Evo i 5 misterioznih činjenica o Glastonbury Toru, jednom vrlo čudnom mestu u Engleskoj. Glastonbury, maleni gradić u pokrajini Somerset u Engleskoj, već vekovima ima status kultnog mesta mističnih moći i neobjašnjivih pojava. Centar svih njih je pitomi brežuljak Tor, što prevedeno sa engleskog jezika znači vrh, o kome kruže legende da predstavlja kapiju ili portal između dveju dimenzija. Slučajno ili ne, tek na ovom mestu susreću se i prožimaju sve najveće legende i misterije sveta, od Atlantide, kamenog doba i preistorije, druida i varvara, pa do legendi o kralju Arturu i Svetom Gralu. Čak i bez mitova i predanja, sam položaj i oblik Glastonbury Tora dovoljno su intrigantni da budu povod različitih tumačenja, a zvanična nauka ni do danas nema pouzdanih dokaza o nastanku ovog brdašceta. Naučnici imaju dokaze da je Tor bio sveto mesto još u megalitska vremena pre nekih 4000 godina, dok novi nalazi ukazuju da je lavirint formiran još ranije, pre nekih 8000 godina. Takođe, neka geološka ispitivanja dokazala su da brdašce nije nastalo prirodnim putem. Predanja kažu da ovaj deo Engleske svojevremeno je bio spojen sa Atlantidom, nakon čijeg nestanka su na njemu ostali da žive potomci Atlantiđana. Oni su bili poznati kao odlični inženjeri, ali i vrsni poznavaoci zemljenih energetskih tokova, pomoću kojih su ostvarivali svoju vezu sa kosmosom. Isti mitovi i legende govori o trouglu koji formiraju Stonehenge, Avebury i Glastonbury Tor, odnosno njihovi kameni spomenici koji čine moćno energetsko čvorište, takozvanu planetarnu čakru. Veruje se da su travnate terase Glastonbury Tora upravo deo drevnog lavirinta od 7 nivoa koji je služio za podizanje energetskog nivoa potomcima Atlantiđana, prvim stanovnicima ovog područja. Ne zaboravite, nedavno smo pokrenuli naš najnoviji projekat i novi YouTube kanal Serbia Prank. Zapratite i ovaj naš kanal jer vas na njemu očekuje mnogo domaćih prankova, skrivenih kamera, šala i generalno mnogo dobre zabave. Serbia Prank, novi kanal iz naše YouTube familije.